Awa! Ako ba? Hey! Sa Picasso! Hey! Hey! Otin! Oy! Ikaw! Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Dali, sabay ta, mananaw tag basketball. Kalaban ang KBS or Kipalili Boys versus New Era. Tara, sabay ta, mananaw ta, dinhilang sa Dudes Torta. Tara! Wala na unsa. Itlog. Okay, Kipalili versus sa taga-Napunggas daw ni New Era. Masyado na kasi pasa, Alvarez again. Shot clock down to 10 seconds. It's a 3 points. And wala agawa ng rebound. Pipilang kasakyan. Alas, nakampan. Wala, Omanda. Basket, 3 points. 2 side ka. 6 minutes. May isa siya. Response right. Check. Alvarez, Congressman King. Zero pagyapon Kipalili. Pinay sa ilalim ng traffic liberal sa clock down to 10. Interception ang tira ng Hilarious. Pumalari sa Pino! Nakascore ng Kipalili. 3 na. Oh, rim. Oy! Oy! Gandog na kay? Oh, Birahang kamot kay napiang ang tiil. 3 minutes. Respond sa ilalim. Antigua. Oh, hala na, apas na. 9-7 na. New Era. 2 points na lang. Second shot clock. Down to 10. Isa man ang nakapantalon. Wala. Ilagi hapon. Ay, penalty situation na ang Kipalili yan nagdula. Unin. Raise the shot clock. Tao ka inok. Antigua. Wa. Naway. 3 minutes. Nawara si inok ka. O to, imo doon na to. O, unin. Down to 15. Down to 10. Liberal. Get the balls. Wala. Wala. Raise box up. Interception. Intercepted by Cercado. Tolento Hibo. Antigua. Reset tayo sa 14. 5 seconds. 10 seconds shot clock. Respond. Masyado malalim. Last second sa reset clock. Shot. Isa. Tora. Ay, 6 seconds sa differential shot clock. Game clock. 20 seconds shot clock. Foul. Counted. 15-11 na lamang na ang KBS or Kipalili Boys. Parehas sa shot clock o game clock. Puara kalamig aslis. Oh. 10. Bitira. Wala. Ay, foul. 19-11. KBS 1 point komanda. Ano, tumalay. Tira, hindi. Oh, ay, in and out. Agoy, wala pag yun. Tungod kay penalty pa. Isang time na may free throw si Alvarez. Alvarez. Okay, second quarter. Tora. Sa delay, wala. Rebound Bustamante. Bustamante ngayon na bola sa ilalim interception. Ngayon Mufti. Baseball pass. Wow, number 12. Jumper, wala. Rebound na kalim sa Bustamante. Bigyan ng Gino. Namatawag, Team Jasper Lento. Drive your step. Comazon basket. 9 minutes. Ay, so ganito na. Plasadas, pero may foul. Wow, kinaliwa, Plasadas.
basket. 19-16. Ay. Ray. Number 12 sa ilalim, Pasabas. Basket, 2 points. 18-19. QBS. Bustamante. Justin sa ilalim. And traffic. Reset, 10 seconds. Shot clock. Oh. Last Oy. 6 seconds. Shot clock. What time? Oy. Naunsa to? Last. It's a 3 points. Sabi na, wala. Kamano tanakay nga crush mo? Tangot pa, ay katulong na isang sabi na. Ha? Malat na kayo. Na-record ba yun dali ah? Basket! Ay, crush ni Kidjan. Unya, ang magura, ang libayon imo ha? Basket! Oo. Round of 15, 6 minutes. Kim Jasper, yes, step. Marson, Suarez. 28-20, QBS. Umikot, number 6. Puli sa likod. Suarez naman. Suarez, Aaron, yes. Your step. Pass down for them. Basket. Minutes. Basta foreigner how Ano di yan? Wow, Pasalas, your step. Pero may foul. Yawo eh. Ay, zero ba na? Kay sino nga uyab? Okay, ata. Ang uyab ni ata ikaw kuno gauyab ka ba? Ano sakyan nyo hay? Ayo pud ko uli. Paso Ataya, Arena, your set now. Pagkaaga. Alfonon, nice ang inyong wow. O hindi po. Players na national, kapalong. Uy. Basket count. Counted. Lasalas, wala. Marzon for the rebound. Paso. Just to the scene. Dangtin. Ay! Agalan. Ay! Otin! Uy. 32-26. QBS, interception mga kaibigan. Napalagin sa Alfonon. Daganta. From Nigeria. Yan, pass na yun. Sige, kita mo lang doon yung isa. Bustamante and traffic. Nice interception. Sa Pinay, Masyakas. Kinex. Just that, kita 20 seconds shot clock. Mula lang kwento si Bustamante. Basket. Lasabas. Wow. Basket ay wala. Ay, lumabas. Footback. Pero may foul. Yan ang basket. 1 point. 15. Tuloy to Jasper. 3 points. Jasper Covington. 29-28. Adaya. Wow. Reverse basket. Ready for your shot clock? Ata ba eh Seconds to play. Ready for your shot clock? 15 seconds shot clock. Ilog ni. Bustamante. Uy! Uy! 39-30. 1 point. Tuloy pa lang. Shot clock. Lasabas. Jay Jasper. Binibet. Basket. Shot clock is Oh. Pak. 13. Pa. Lasabas basket. Stop. Oh. Kaya panghatag dira. Oh. Sige. Play ball. Third quarter. Birahi ino. Welcome da yun ni Inok ba? 13. Sige shot clock. Solimios. Gaspon. It's a 2 points. Perfect kalakpak sa bilas ng K-Cast.
Ayan ang mga ito sa Cercado. Nakita na mo, Cercado. Wow, ball fake. Gaspan, basic. Congressman Alvarez. Sayang, hindi. Wala mo kaya. Dunk knock. Wow, kinaliwa. Basket. Pero kumanta. Pero may foul, may tapik sa kamot. Solios ang hari na rinod. 5. Wait for the passer. Swala Villarreal. Anak Plazadas, pinibip. Wow. Gaspan, ball fake, nilapit. Sa ilalim, Alfonso. Wow! Ay! Solios follow up. Releasing a shot na. Abdaya. Wala. Rebound. Napot na Alfonon. To Swalinius. Swalinius to Gaspan. Gaspan. Drive. Boy, foul. Wala. Sige, Swalinius imunin. back. Basta. Oranda. Wala. Swalinius. Footback. Basket. Plazadas nilapit. Wow, yung step. Pero may Oy, isa to. Patay. Nagdugo. Wala. Alfonon for the beat. To Cercado, clear back dribble against Plazadas. And Ay. perfect ni Congressman Alvarez. Ay. Ayun, okay. Nasa 15 second shot clock. Swalinius to Gaspan. Pinapit sa lang. Basket. And a foul. Kumandak o yung iksa basket. Kung still ako sa kaupan ng atong Barangay Council. Shot clock down to 9 seconds. Alvarez. Wala. Kumandak. Basket. And up. Kumandak kayo na talong bola. Pass to Abdaya sa tres. Nice one. Ginamit ang katawan. Pass to Gaspan. Alfonon, your step. Pass out. Inilabas. Abdaya interception. Pass to Congressman. Ayot. Dinagot. Budian. Pass out to Ken. Down to 5. Wait for the buzzer. Reset 14. Basket Gaspan. Boy, boy. Plazadas foul. Wala na, unsa. Basket. Unsa to? Itlog. Video ta itlog na be. Aw. Nano dya, sakit itlog na. Okay. Hiloton. Hiloton. Ala kuyapan ano ulian. 25, shot clock down to 5. Wait for the buzzer. It's a 2. 15. Same clock, wait clock at shot clock. Bang. 10 seconds. Dang. Basket. Dang. Ay. Last gid makaturog ta. Ay, dito po. Duty pa rumaan. Aksan. Hala. Oy. Oh, kana. Sige. Pak. Okay. Go. Banat nin. Shot clock down to 10. Kana antin. Pak. Gusto natin. Basket. 74. Kana po. 53. Okay. Adaya. Slam dunk. Wala na focus. Ano ko like nyo sa Dudes Torta? Ang highlights there. Marson. Down to 10 sa shot clock. Wait for the buzzer. Kumama sa ring. Reset 14. Why gyapon? Basket. Abdaya. And a foul. Ayan naman 2 and 1. Jasper. Lulipad. And a basket. 2 and 1. Jasper. Oy. Congressman. Down and 1. Dakay! Gay na po ko kada ba? And basket.
Asunsyon ng Garay. Kagaber. Ating Jax. Uy. Tulong. Yung mga Ay, hello. Plus Sabas. Musta, Doktor? Basket 250. Abdaya sa 3. Wala. Swalides for the rebound. Against. Basta Tolinko. Shot clock down to 20. Sige daw, Tolinko eh. kinaliwa. Ay, wapa dyan. Pero may basket Tolinko. Substitute. Wow! Bagong pasok. Bagong punto. Basket Yung pasok mo ba, Tosek? Gusto The Mante. butterfly ba? Tuloy na ikaw ang gusto Mante. Oras na to. 66. Kumusta, Dubuhok ka? Oh. Basket Tolinko. Ah. Reception ni Mr. Bustamante. Grabe, idol ni Dat. Basket 3. Plus Sabas umikot. Butterfly pink. Foul number. Destro Alfredo. Dat, butterfly. Idol mo, Dat, no? Ang patay, patay. Siung Company. Nah, masuk Lucas. Ay, guba. Hey, guba. Eh, atag dira atag. 10 seconds. Ikaw. Aga. Sepa. Eh. Ay, mamad na ni Karina. Meanwhile, Tawagan din bitin o pitol. Dabnor Gym. Ormiga baka maluwin taon na, uli taon tong kuhan. Ano ka tong mga maligay hindi lang. Oh, O, baka naluwis ko. Ricky Tolinko. Pre na kayo to, yung gikawatan. iuli lang ang tong license. Gimana tong cellphone ng kwarta? Like, Lagi, labay lang doon sa guardhouse. Para mauli. kana. Salamat, mabuhay ka. Yeho, humana ang duma karon na sa New Era versus Kipalili. Congratulations Kipalili. Hantod sa sunod nato nga mga games diri sa Kipalili para sa fiesta. Sa pagkakaroon, bye-bye. Thank you for watching.